Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro YouTube channel. Namuntlha hi siku ra 25 ra Nhlangula lembe ra 2022 hi voni Mapele the Boss va fika va tsan'wa marito ya ku hi leswo kumbe xilogene xa ku hi leswo. Va vula leswaku ri se va tshikela tukulu wa N'wachapu Papa Rhulani. Tanihi ku loko Papa Rhulani va fika va humesa risimu leri ra ku avuxeni a xigazeni, va fike va tirhisa marito ya ku hi leswo se swi languteka ingaku hi vona va nga sungula na xitayele lexiyani. Se Mapele the Boss va kombisa leswaku ri hayi xitayele lexiya va xi tshikela nqambi ya Philani ku nga Papa Rhulani. Va tlhela va kombisa leswaku ri na va Munghana Lowunene Makomba Ndlela va joyini pfhumba ra ku va va tirhisa marito ya ku hi leswo. Se hikokwalaho ka sweswi va kombisa na leswaku ku hava na wun'we loyi a nga va khensa hikuva va tirhise marito ya ku hi leswo ma tlhela ma fika ma rhandziwa hi vanhu. Laha se hi nga vona na Papa Rhulani, hi vona na va ka Munghana Lowunene se va karhi va ma tirhisa ma hundzuka bombo eka vona. Ene hi ntiyiso Mapele the Boss se khale va karhi va tirhisa marito ya ku hi leswo, kambe swi tikomba ingaku se va hlambe mandla va tshikela Papa Rhulani. Ende loko languta Papa Rhulani va fika va tirhisa marito lama ende ma fiki ma va na nkundzumulo lowukulukumba. Se a rezi Mapele va kombisa leswaku ri hayi se va ta ti sungulela xin'wanyana xitayele. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.